Kaminchu Blake Ani. Kaminchu Blake Ani. Ah, very nice. Ole kan channel lo thlir tu ta zong in Zopari'N chi baile vek ole. Bye. See you in van nal dun min thom no te chu tla yan than le dun lok te lo kal tu tan yan lo thu te u ding rau ti khan du le o in nal dun to ka le chu dun chu ro pang par ya lo cha khan o hey amo se te unawin an unawa thla kan nei tlem ma wangin hey kan han ko ding chata thoi takin han do ve mai boka ti chuan tuna chuan an unawin an thian ti ron leng tur lam turin an kal dona school an bang ma a nak tu khian chol boka chu wangin an thian ti hin ron leng don hey amo sana kara khalanga anawin a kalpui don ani ni leo bye 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 amo san min han ti thai zuai he no man ti unaw le mai eng po ni silan chan ten valamanga in an ron kal don ani Where's the 10K, 100K Blake? oh yeah it's downstairs Wait, how many subscribers? This is Blake. I think Blake Oh, yeah is it rolling? yeah it is Is that song? What's Yes? up, YouTube? This is Blake. He goes to YouTube. Ludlow. I'm Blake. I go to Ludlow. okay you are What's your channel name? Maria Fanai Maria is my name Yeah? Fanai is my last name so Maria Fanai okay and look at that Oh my god. Yeah, so this is Blake. yeah so I got that after getting 100K subscribers This is Desi. Is this an Desi interview? hi you're from Ward right Desi I am from Ward. Yeah. I'm Desi from Ward. I'm Audrey. Do we Audrey, look alike? hi. Yeah, do we look alike? yes you look like twins You all know who I am. oh hey Zopari'N le amo san chan tian ron shwa ya so anin hey YouTube pa enge kan 100K subscriber enge silver play button don te kan han NT ra Zopari'N ni don chongin pe ve la ni hi Kaminchu Blake Ani. Kaminchu Blake Ani. oh very nice Woo! and now you teach hello to Okay. Chibe Ule. Chibai Ule Wait. Yes. Okay. yes it's chugri How many times have you been on the vlog? thank you Every single. oh ti han lim takin an inkom hawa tuna chuan Zopari'N atuk lama chan te chu ya som tur a in buat seina I lo clear hawang u oh he ke ni chu amo sen New York ka kan kal dona Zopari'N a chan te nge Zopari'N nei don kha Friendsgiving. eng mom hing Friendsgiving. chu chu enti na nge Thanksgiving message champion. Zopari'N chu a chan te so min zanina chon ei khom don he table set me ka ni athiam hle mei Zopari'N chu van ti moi ve o nepkin ring chu ata chai va thun moi chai ve boi enge I chan te chu eng chong e pe ki tum Indian food. Indian food mo eng lampang nge Indian food ta Naan butter chicken. na le butter chicken mo tui don le mei fel le mei ti khan ila chhat tur chu tui no le glass le glass ni deu ber to ni chu ti ro abak chu vek to ni chu thale mei ti moi lu to ke bai on wam ni leng hang don ya o yu ne New York ka kan vakalanga yu ne nge le du dessert spoon ti po da thlap mei dessert spoon kha cake kha in du le fork in I du le in nei zong don chan da lam mo I thu thu o okay thiam ta kan thiam ta phe taksa se chaboka ban zal me ya ne hle me nuam da wi ni lo mang don ya o bai dedi te nen I pa te nen in lo manga ke ni amo sanen an ba bazar ang amo sa bazar du ta he tu na hian tui na wala swag me kan Zopari'N tui no ka khoi lama da tu nge kha Right side. ding lama da tu ti ni chu hey amo sa point pe to kan kal don ni tu na oh hey kan muang hian New York khopui chu kan thleng phei le ta lo re le lui to me ya tu na hian ma saberin amo san na lume phota du wangin pixi Mizo dora khan kan kal phot don ani So headline you more. I'm gonna leave a little bit like this. Okay, I'll show you in the back here. Let me know. say na le to he me ya Let me know here before we finish. Have a look here. Hold
Oh hey moi takin pixin amo support chwale to a alung oi le tom he mai amo support tuna chuan bazar turin kan chhuak hle to don ani khai hey Christmas village thil chi shang brand park an lo zwar to ni cute thom lut tok ente an Christmas ornaments dang dai tok tuna kan mek the Bryant Park hilar me hey midtown Manhattan omania Times Square le 5th Avenue bul lok omani chu ti chuanin he huna hianin New York Fashion Week te po khan lo ti chan an lo ti chan na hun ani a hun rei tak chung an he huna hian an nei thin ani tin chu mai ba ka wifi a free a pek na masaber park ani a kum sang ni panya de to khan ke ni ang ti mai laminol puina mani na po free wifi kan le nei ma wifi kan le nei ma a free wifi an lo pek to na hun ani a mun hian la na tam ta kan ya voina chuang kha kha kan soi vek seng don lo ani summer light chuanin ni puya chuan hi park jing nuam deuh mai khan ya mitin reng khan thu thina Zopari'N nen po khan kan kala ala sha kan me the kha kan video a heloi si te ne na kan kal mun khani he park si ra he waffles dora hian amo san an la don me ka hot chocolate nen hak me ka ni enge ei do no amo sa chu enge thi lek tu ri boya khai hey North Pole Express ko ron kala ni tuna chuan hey Bryant Park kan kalpel to a ti chuanin kan thei angin amo sa thil te kan han le chhun zom le zelanga ti chuanin hotlai lu tukan tum lawa Zopari'N te dinner ei ma thlen mana an dinner ei te po vanan le man kan tum dewani tuna hian hey 5th Avenue kan pan le meka ti chuan holam zai kan rel to mai don ani ole hey Zopari'N te chei mai in kan thleng phei le mana an Thiante hianin thil chi khat aron keng den ani Zopari'N Indian food ati ti meila kenin kan siama ti chuan an Thiante hianin an ma ni cho cheu kha chi khat cheu ang kha an ma ni na chengin ron keng cheu ani hei po hi chan dang pakhat ron ken le nia ti khanin an ei ho don ani cho chi sang kha Hey Zopari'N invite so ipuya Thiante 20 khop me how is it do you like butter chicken naan thank you it's Allegra's favorite from India Wait, did you I didn't do it. No. ole hey cho ten e khama tuna chuanin games ten han khela ti chuanin engemaw chen an omanga an chung ten an ran lam to me don ani Zopari'N Thiante chu ti chuan voina kan video te mi lo en sak le wangin kan lom em a in zawai ne na lom thu kan soya next video kan hule thoi don nia in zawai in mangcha ni man nuam tui vek ule